Nuadofo aha Ban Herbal Center. Aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no Ban Herbal Center. Ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a nnompe ana se cancer nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama ennompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nnompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo Ban Herbal Center se ye infections a nnompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nnompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se grego na cartilage a esi nnompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya asonko abetene mfise nnompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeyi osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nnompe nim ba nnompe se enka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebra yen ewo Ban Herbal Center a ye kira kwan kese anase ya tena ye kese pa no ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ehon nso ubehu Ban Herbal Center ewo ho udu asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udu hope woso ohwehwe ba ye betcho ntu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman baso a ubesi 16th junction ti baabi abesi bia no wo se Ban Herbal Center ya so ya foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opabia ye fe ho magazine Ban Herbal Center ya tena ye foforo esan wo ho nti baabi bia Ghana fana wo bia no de aka kire ne se fa wo nnompemu hawo anase nkasa mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti soa enye ye wo spinal cord kaseti ti uno ninia echia anase edu asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetimi yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa mu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a Ban Herbal Center ama bobɔ mi aya hodo a ye woni nyina no ho na wo betimi akofi se yade abaso bode wo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan Ban Herbal Center na ye wo na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Nuadofo Odifo ene odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie nenum asem simape na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so na eni gi se ma wo ni se o yare na aba na kache a ono ama baabi a wo beda na wamodinani edi osisa wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buraje ne entiase so koso na wo pepewa bi akompa ebode a
bia e jape krum ene ewose woko adidi se be woni se bosumi bia oye all 91 te bia wo hwe bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no wona fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa obo ebeto yem yenko he ne mra ya fami na ye bo odifo awiemfo ba no jape krum adum no nyame de ma ye kwa wo se yemfa nchapa media medjuma media ne se menya mesum ne mesofudie nyina mesi mehwe nyanka misia mobwo wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me ma wo nyame ase na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey ebe soko jidie ni mu a unso kristo ni twase obi o ede wo jidie wo a wo hwa me no wo a wo hwa me sisi a wo hwa me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo mama na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so de beda ani achinye bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa de nyame 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. Any odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se ope babu pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gi se me wo se o yare na aba na kache ha ono ama babu a wo beda na wama wodinane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buraje ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a e jape krum ene e wo se woko adigi se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hwe bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa obo ebeto yem yenko he ne mra ya fami na ye bo odifo awiemfo ba no jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se yemfa nchapa media medjuma media ne se menya mesum ne mesofudie nyina mesi mehwe nyanka misia mobwo wafo bodi ana mehwe wo ayo wa mo ina che ne o Koowaa Edmobile ko jumede so Koowaa TV and I stay home TV. If it's a very ecosystem, no watch everybody is so say any antenna. If you say in summer, ecoso social media no any above one able to be up to so amount so much ecoso. And I don't pay your first the PC Emma or body. And if you say why I did yeah, 1st of February. Yes, my birthday month. I love February. February a year or double swimming. Or double swimming, pepe. If you say one more time, you could see and watch everybody. By kind of courtesy of Bible Center, at 4 by Ndumpe by Nkaseba, was so yasne any programming or say bray. We don't pay more area, which you can say, Sebia Stone with Minkotum Fadi, Wakobo Casino more ebu pay, and I say, Sebia Son, Sebia Yado, epilepsy, and I say, Yadi beer to say and Casimu Yadi, Odiana say, with Baba at 4 bar, or so bar, Sebia Son, Sebia Yado, so open say, your physio, and now your massager, or being in our Amakuma atoyem, or at Swago, I sabi any cheaper, Hono Butsu. Odini Juma Sanso and Okupim our incline committee 16 Bauer City so obi hono afa sunyane area 4 magazine
ebe ho ba chamfo ewo na esanse ahaban kasa oti na bebu mu ntino enyarewe nyina ebedwa no wode ane se beba na kachi na wode abeda no oba wo fe chichi ne benche mu a baby a obeda enye dadwene or female ward or male ward or VIP ward na fi or special ward enti baby a obeda die enyo how wode ane se obitu anamo na kopiem ewo jape krom sorry no kopiem atensa gugu ayasa de nechi na wawo sape any do jape krom a odifo na yebo ye baba ma achi me pentem abodi do me pentem achia do me pentem aga se erade onya okese if you say oda so ekraye mu sape baba se boy obepiem jape krom kwa dia odishe bia se bia so se bia nyaado na adwumo eka no wetimu se nenta de she mai basbasa ne ka se mai basbasa odure sisi so enoma sebi basa obi ahu na no se ababa wei bibi ha no avanti bibi ha no mami bibi ha no o se entna ho manage nsemo ansa na wode na ba wodi ani se obetitu meka na bepiem ewo jape krom tedi ni ye me se jape krom na kopiem nko ade a odinubuna ahaban eni dunsi ebesa ya de na ma ade hye no enya yaresa e wan kasa me say asda wode be ma no ebe chenkui enye gya ho numbers no etwagu ewo screen na sia ana se eso a na wafa no ukopiem na wayera no osapa ma yera o ma be piem o jape krom na sumi hu ka me fa so amedu akache oso no ankasa bitu card no aba be fawo no wakosa to say ya bia etiti odi sha odi ne bae ama won so akoma etimi asoyem aboafo mienu we ena anope biara dada omojibre etebi omusika twitwidi ede so yasne ena betna amachi de som ama sebie so sebie nya do mi CEO the director himself Rasam Dakus ekunchire sem ede egu krata so ama betna ha na na bebi chire ye me director 1 ochi no zo alatani abranti a wabeka krom ha not kokoso amma no avosa etimu sei fala na homachi ye beba no bibia de na akwam no akase akoye ko action na chese enua no womo aboye chidom den abensu krafa ami abetina he sa pepe no fa agina dwa enema na kwaba no ho efe ade shirt kama o hwe no bible ni mu etimu se neje quotations no ebisu na ansa na mema na kwaba no ma me show nkran abibia na ana me fe ya me dide se wo se me show nkran me sna videos na sama show nkran a na se bi so ma nya de obi a wa boto obi a wa se bi kapen ni botom obi a wo nya koben madrewu obi a se bi de watie de ha no akoma na koma ya ne ya obi a broken heart ache no obi a se bi so ti se enu na bebre e na ekoso e na brabom bi dimpo ayedini ene boni fe bi se haship edi media say na be si ekro say men kan say speaker say kan say crowd dey mudim say na be si ekro mudim say na be si a control ho in times of hardship but what must say na be si ekro mudim yes speaker say no wa bra enoma enkoye enfama therefore edu sabrea eya na edin otumu nsamafo bebi anaka se medo ochi obi ani ho medo wo de wo ya magie nyina nesu obewu se in times of hardship no sankofo no wo muni ho abia wo ni sika eda obotum sankofo no wo muni ho abia se bi wo bewu se me de obi wo chi na mitimi gina pinti mitimi gina mena so ebua nipa nenso me de abra no man koye no sankofo ni na mi huo therefore sabren na no pempese me catch o say kromudiem je wo ho sika no bottom je wo ho enyina sika no so se bi sonko kro no obi o ha otuna ni hwe baabia ohu baabia obefa na so sabren no pese me catch o say kromudiem na enka ho wakoma say wakoma abubu wakoma no se bi so tim se obi atena to yem wado obi ama nipa no waya de bi achima otumo se we die nipa we pa na de ade edimi na se me catch se edi e wan firi wa papa bi a enam kwa so ba no winya ana se oma sabre no enkonoma drum enko
enipa be kasa nanso nipa kasa ebejo enipa kasa bebre ati se nsu hie ejo ye beka nanso wo mu be jai nipa acho kramudium enkono ma dream na the papa bi enam kwanso eba nipa acho me pese me bow too much talking the me catch one open say na wa twento makata ho wompem na wa kampem na wa swa makata achewo na wa swa mastebi tipaye bi abawo so na wa fa di test won chen say we dey meet ni bi mo no na ta cho promote to di ti ni twene na kenya ho na tisi na hwade na bo nse nyame ebe yen senchene e wa bravo in times of hardship no enko ho enuma drum so hode na tisi eno anu no bebi ameka se me miti hei se mi hu se bibi hyame so bibi titi nya sata no kana mpese mi sesim ho me bo life me ye so active na wo sebi so bi na a kamera ana oye bibi ama na hamia wo won se wani magwase me kwa me nche ko ndacho o se wo ye made du na nsa pe ka woni se sa na nsa ndaba ko da mienu ne na nsa so ye de ye mato atwe na movie on obi na guy abanse bi na oni obedi tinae na no nim so ba ne panipa oba ne die se bi so se bi anya ruti mu se onti ne hu fira abanse no ho da because abanse ne tinye ne de onim se na we na dako oba ne ko oba ye no fi abontin oba ye no na be ma na onti ne hu ja no se bi osen oba fofo so ene ne da oba ni we say obo be ma ni just me na wo ye mi say na so do me na me che obi anyway na utimu se asem ni anya na ho oba na wankasa no pie no okoye no oseme abranti we enya de sebi ye say ne ho a enya tan bebi amete na me mfa nya sem na se me di mani abehu die enya de amene abanti betina biu bishafo kaya o se na de oni abanti no betina biu abanti no ma fa ne se rapture if we say no nim say oba no die enya dia obeko otimi ni no ma bebre o se we ya me hye matia ka so na ababa wa ni se okono na edine do no say oni abanti ni ntina biu if say wa bre wa abanti no nanso o hye no ho den o se du na baako na mienu na ansa so say odo no eko ateko ni ni odo ma obiem enti anya de busuafo kakra betimi no atena biu so ateko hye no so se debi be ma no enuma bebre na ode aye no so do enti sebi eda na kwasea eda na jimifo etna relationship no nanso onu ade ni nyame ya branche no so kata mo no akomo ni fili kado chidia ene na wa hohoro ne nsa ene ohine kakraka bi ohine kesie bi ena aware oba no ene asubde pa oba na soma adwe no ema odide nanso men ka sebi so sebi nyaade abranche na no neti no na onye bi no so sacrifice ni bibia say hey wodie ye pamono kra menko so hu ukra mu bi e ka say me ko atime ni so eno anu no enti wo so show ho so ebia na obi ate akoma be fa ne say oba we die mi ntimi ne nti say mijana bibi be ye me be ma we die mijana bibi be ye me he woni be nyame esisi e de twen wo ya me show na omwa aba mati ya ku acho bia boko na me adjo e do ba ni ase ade tsa na masibi ya e na de no mintimi siri na se me for sasre na kure masa bebeba na me ti ase e abotre no anwo asema na wo bia be awrade nhira hefo hwe ye nyina wona eguso share Facebook o muko YouTube na awrade o nhira o mo na story da bia otimi so ya ho ache ba na awrade nhira won so nhira adwuma mu mpanimfo nyina na o toto ye pa ayan remba na wasana ere wa bantem asem no ye very powerful asem na no odene na ade ba ko wie nipa ase ye nyina me ni aba ye ho so a nkatama ye be hunu yawo no na wose ye sere wow me huna ni ji amani nye sa yes ntobi onem na mbi anim se eden se meka se me kwakire me onta antim firi me ho produce abra na me sere wo kakra ya nyinyi yes
edu saa bre no kura so na dan ye mesere reason ne se me wo bi na mesere a wasi wo ye o se gina wo no hwe yi na wan hwe ase ti ni betima si animu biem je se ma hwe ase but na mi ni bi na kire se nya meti biem no e good testimony nti wo se mesere ne twen nya me pese metie okay onipa bi elu a onto fom e ka kire se sole ansa ne nka nchi obi se won sole no da fom na wo sole nso e powerful go bi no wo perform da di se onya to fom wi a mo ne nyi because o next agenda ye se wo be sole obi okoto ne ka se gina ho because we gina ho dada anke nsa anka gina ho nkyere no tunya akoto pe wonim se next thing ene se wo ba be gina ho na ade ehu wi ase ne se obi aso pese we gina ho a kire okoto ansa one ma jump ansa no wetima ye dey agina ho wodi ase na se nti ni opesu ohwiri no ankoto a wontimi ohwiri ni ruba bi opesu odu de dum na bi wa blabo na hu se wakoto hu se ne nyina akofom te se nkotoye hu se adwuma da fom te se nkotoye di adanse se o be sole na o be sole with higher jump and the ban sa obi anya obi afa na obi timi de me hunu nkubuo se eba na mesere etwen nkunimdie because eno ama nkunimdie mada didan shaga mi zaka bed na go se yenim so oja phone no mu na mode yekoto de ba ye oyi nyankopon be betima ji afirim si ekompo no wa nagie mpa ye bewu ama no de tomle bi na ya one ba na ya yem ye nenye bi de nim se the greater thing is ahead coming. Wow. Already inshallah. Masem ni modu. Okay. Ebebu ayen so. Amen. This yes re ko e mawo. I rest now na ba. E be pie se ne awaye ni ya. This one is the first love. Yeah, this ana be. Sham the first ne be ba. Yes, my first so. Sa be pepe. Sa na inshallah be ba. Sem pese be ba. Ti be force na mo na ba. Okay, so this one is real. Yeah. Yamisha. Amen. Some net the pa. Yaban de na ya ba. Ba be radio ma was here chiano. Sa. Sulaba. Sulaba. Hey. Baso be banam numar ko ntia mo na cha. Hey, solo. Na mo ano ba ni manfene ni agro. Sa. So ko wankra. Me ko e mo wankra me. Wankra me. Yibon kaka no so was started be still no. So I didn't come before no. O can was I love him for that. About to go. I enter. Asama your fat stories no mention me live on Facebook Koowaa TV GH YouTube Koowaa TV Samdakus initiative you stream live on Samdakus TV so you're live on your television Koowaa TV or home TV. So while you're watching the program you share for others to be part. Mr. Moa, share, and share for others to be part of it. One share, say, be so and share, and to tell a friend, say, hey, Koowaa is live. You stream it all over the place. Some Darkus Initiative, some Darkus TV, Koowaa TV GH, and of course, Koowaa TV on YouTube. First story, I'm going to go and I'm not pay. I want to be on a gun na obezi our manone. Na oshia ababa bi e social media no ni didi nkoma wo nyina so e wa manone ababa wa no e 14 years D9 na we e na grandson no say one ababa we e di nkoma nti okwa akohwehwe no okupie mu ababa wa no efia ababa wa no e parents na wo fo ama ya chia branti e di asem a wo mo say wo mo chat conversational abranti no ene ababawa no anase akrane dia mekanisa because or 14 years not too matured or still fragile abranti no koma oni akrane dia wo mukuni say abranti no be feel say oni wo mu ba no beda enti wo mama police fo achi abranti yo ko hwe video na yo What's wrong? So why you arrived here today to rape a child? I came here to meet her because I don't know her. And oh, right, but what age is it that you need to be to have sex? Oh, what age do you need to be to have sex? Get up, that piss doesn't work, get up. I cannot have sex with her. Get up, Honestly. Don't ever kneel in front of me again, that piss doesn't mean anything to me, alright? Okay, you're in our country, right, you've came to our country from Ghana, am I right? I'm from Ghana. You're from Ghana, okay. Can you have sex with a child at 14 in Ghana? I cannot have sex. Can you have, I'm asking a question, can you have sex with a child at 14 in Ghana? I cannot have sex with a child 14 years in Ghana. So you can't do it here either? I cannot do here. And but you're here to do it. You're here to do it. You're here to do it. No, I'll never in my life. I'll never Excuse me, why did you say it? We'll have sex. I know, wait for that, wait. I've not finished. Yeah. 95% of 14-year-olds
don't think it hurts. How would you know that? You can hear me. You understand me, alright? You're doing a degree at Paisley. Yeah, I'm doing a degree. How would I know that? Why would I be here if you weren't sexually grooming a 14-year-old child online? That's what I'm saying. I'm saying that I cannot have sex with her. But why you said to her you will? I cannot have sex with Why her. you said you will? Because I said because I don't know her, and then she said she has dated before. She has dated before. She has actually. She has not had sex before, and she told you she hasn't. She told me she has not. She told that's me correct. She has And not you had, said it's okay. I'm going to learn you. No. Yes, you did. Yes, you did. I told her that. You told her what? It's just a normal conversation that I was having. I have no intention to tell her that I have to help. Don't stop speaking like that. Your English is really fucking good, by the way. Right? So please don't try and ban me up, right? You told this 14-year-old that you were coming here today, right? Am I correct? Yeah. And you've travelled all the way from Paisley to here, wait a wee second, from Paisley to here to have sex with a 14-year-old child. She told you she hadn't had sex before. Yes. You said it's okay. Yeah. I'll learn you. Yeah. How dare you? How dare you? The reason why. Why? The reason why I told her that I will because you wanted to rape her. No, I will teach her is that. Yes. I have no intention because you have. I knew. You're lying. Even I told You're lying. I told You're lying. No, I'm not lying. Mom. You're lying. You're lying. And I'm not your mom. Don't say that to me. Okay? Fucking ban me up, right? You told this 14-year-old that you were coming here today, right? Am I correct? Yeah. And you've travelled all the way from Paisley to here, wait a wee second, from Paisley to here to have sex with a 14-year-old child. She told you she hadn't had sex before. Yes. You said it's okay. Yeah. I'll learn you. Yeah. How dare you? How dare you? The reason why. Why? The reason why I told her that I will because you wanted to rape her. No, I will teach her is that. Yes. I have no intention because you have. I knew. You're lying. Even I told You're lying. I told You're lying. No, I'm not lying. You're lying. Social media edin sem beba ankasa over. Ayeka. Inyaba nsiale tuate. Oyo ohwia enyi. Adan komowe no we dini ba bi miensa. Okay. Ebi kwa ma wo fo no mo ba no. Alright. Ebi akwa ma akura na one ne chate no. Yeah. Ebi akwa ma blanche. And me start na blanche ne so. Alright. Abi before you move half ewo jimedwini bi se otuko akodu abrochire. No nye obi a ofiri so mo pipes no one ne da na obeye ne mfro obenya ne pipes ntem. Ba na ne wura fi se onko no. Se nipa no go pe pipa won nyo na de ne koe. Nyame bi odom wo ma ye nkakra boa no otimi do travel call se bredu so be hye woni munyam opipa ho a onam kwa hodo bebire so be hye woni munyam ba before ye tukura ne ato sa adre na kwene sharp osu onya tina adre so obenya obo opipa so woni nada so obe yisu na adre da no ne da na kobani ya afo so agya no so obeye de yo no na omu motif duwa ya adwuma nya ne ohwere ano no ba sa okoye sa no obu awurade anim tie ba sa anim guase otima ne to ne bi ne ato abranche on hwe ne beto because so we at my feel very soon ya say na wo firi bontemfo okura bi ase wo firi me krom bedi akwa wo kwan wa na e Jesus amantama obi okwa le kura so bi anko abrochire da na awurade time bua wo ko bade lebra kakra tuma bua no enyi obi aye nkrata kwa na hye man twe ni pedi awurade am ya ntwe ani okọ so ko interview wa me refuse because ban statement kwa na enye na tumi nya akonya we ko na wo refuse say wo da so ne papa bi ne nam no no betima ka wa makwan be dara bi kwan ni na wo susu say so do obi da na obi pesa na abenya bi pesa ni bia na me nwura de ne kura wo say nipa no by chance eno so betima ko eno no wa na wunya sa oba ni munyamfo wanyini wo level bi no no akura de na wo abaza o professor no bobra wunya asem dan se wa do adwe be di sa adwe na chiminim ni odwene de but e wo nipa ni bebire ho sa obi kura wa na ye connection to kan so me peke bi o ama na abenya na se ndi entempa wo ye wa ni ma wi na abejana adwe ye de ko ni negative wo ye so so tua oka so obi baba so team fifire o ba bia branya ne nkrata na wo no na ade adwene bi ko se me ko no de akoba me wi ameja na wako ebi ne ato no no wo ye so so otua ko ni kokko mu asem ebi so no fere me sa ebi be drum se me kano okay almost na ne tesa yeah wo dia se mate enti no ni amatra ne se tesa sa adwena ya na ekura so akatua ne bi na abai ye be se ye tukwa ya nto sa adwene ni mu wo hye nipa no ye won fede a one ne ko eno na ni munyam ni bia
nyesa do oban kwa na kwa wale pe yi ba se ntesa na wo na ade je otim se me pese ani bia eta de san bram se ne bia to abrante no de besre se ne de ntesa wo firimu fi a wonya hwe yi no wuru se awurade ne bokwan to ba bibia kwan nie so so nyame mu ye no wa ye na dwuma de na ka wo betuma ye dwuma aboa no ene oba wanyi no wodi pipes no no watua ne ka no de awalo no de akobawo e asundie mu a mesre so na dwen te sa won se sana dwen dan ya betumi so ba se san na ato no eno na se ye san dia na me ka ba baba ne ho no se se beta frache wa shi obi o media enkoma won udie no kire se wonya wo pe wo nwu so onye age mate o mpe dia na so mani drum pempen so ya se bi obenya asem no obegi ni dia me no kasa akura bi okro bo ni age ne ma enem kura be yo mo na msusu ni o mo age ne ma o di ase ona tate o wo kwa picture o yes u be wu ni picture na dia won tade e cha ne body and na yes from no u be say your age after all 22 be there ma broche for 22 is about watch on and 12 yes o di ase ndi ehia sa akura na eka akọ ya akura bone no media no age be busa sa de wonka obeka no wo tum izo ko ye ni se na be ma no wusa na mfe na ngo obesra ne bone ne de he aba se ye ndie ngo ye ti 14 na de be dede abrante but be a picture de Sunday no nkomo bi on ni di kire se wo ye ne mfe o mu age ne ye pe to mbetime tu anamo so okọ na so okọ ko to sa de ma wo baba no no wa ye en ma me fo ni ngunu se awurade mfa ne ba no ho nkyene da se sa na tia and number two dia ngwase na to ne so ebi go be dia so bi go an nkata anya ready e babo na ba Kristo mfa ncha wo ba ne da obehia sa dia no na bra bom sa ko ji so bewu akọ because what obi ba to asan mu ba no ko bi a wan kan nche no ene wo mema bi wo so akwa na ma ne 12 wa ma ne 14 no still na wo so no de e skirt ne nko ade e ti ode ti ko ne ka fom eno so so ko en sa na wo ji anim gwase ya wo na wo pe ofa mama mi say wo ye don't you think say ebia abrantie no say be so o Kofi or just to look for her not specifically say be o person on any kwada because meaning say bema de say o kwa ko her wo girl for the first time adwini ni timu kra no enye sebi o maame anase na wo fofi na be person no be kwa kwada dan mistake wo me say o ko so o kwa ko na enye na kra boni wo sa yes say boni ni ma se mahunu obi no 14 years na me penasema ansa na me ko se make sure say me na kasa mo de fon ma ne maame ne papa several times amo mo hunu say ye pena me penasem to mbe wusu wusa ba me penasem eno ko a wonni fo okay ba obi to ne ba 14 years no bo se be ma wo be 30 years 32 years wo ba ne ba 14 years wo da so no wakasa da de na obegene akranso no kasa bia na wo so e bia na ho ofe amfa so ko ya chat ndo bia budi nkomoko wo ye den oba tan on twen emfa ezisi so o ja se nkomo ne nya ne de nti omo fa sa ankura mtete sa adam fa wo ye panyine no ye make sure say ne maame akasa pen e bi our friend aknete say na wo ko school mommy wo say afa mommy no dey mommy adwa ko school no to say no dey na dan fo nya mo Facebook ana ayi ni o e pena sampa nti da bi ha make sure say osua de ne one day me ba besra mo wo ko du oba ta ni ntimi nya ohe already wadi ni kokomu a ebi kura na wo so unim se wanyini ni so wanyini yomi de one day bi hweda ni miwum aka che no da krome ba wa one day be hia se mba ne mbe ese ube ese no wadi sa nkomo no na later wakọ akopie fie wo so ampa ni e chat ni e wunyini ni e akora na obata bie no wode ho bechew wanya ne fo aye se jama ne nkabe ntate ni biom wanya ne ade nti abrante na wu na kwan ne ntutu ye na amana ko fa abroche kura fo ma no so obi okura o mo chiachi amami o obeka je ne madam fo so mesi ba ha jiri nya amami ni nja ha ne pi awudi e de o za akura ne nya we eno na make say awofo bi su tumi su mfidie sa madam fo na na chat no aya ma ne mra fie me no ma ya ma akura na ya obedu ya na obu ani ma se ne keke let's answer the enye eno na se me ne awofo ne de ne so America no o yo awofo na ayesa nya me obetua oka ede ya wusi so twempra pen ya wo san ka anya wo de this obi ba fie na so wunya na mfa nim gwase nya no kwan dan especially yes celebrities e wo hopa ubetuma focus of bi ade o ya yenye so of ma no dendindi no wo faase wo ba ba bi no wo se ne wo akolo ba na age na asa aso no dia proto wo ze binya number wa me he program pe ade nya go pon hia me pe wasem o de ne sa ampo ba sa ni picture so na ye wo lie
Jaya wala no ko din ko no anu pape ni asete me wa habra no ne wo fama asete kru ya na ko akobo se nkoko wi pu akura bi ana so nya akura bi but na e mpobo no nipa bi am so tu sa na mo so so tua wo ka yeah because you say the nipa ne ka cho ne ye no kure na nso sabe ye nya afodie bi awa no wa wo proto afodie ama sabe o kasa ye mfa awrade betua wo ka o dia se o bebre the message say ya positive in mind ade to say to sa in na to foko ye nya to anya perfect obi abetuma fuma me yaka but before ade wo so of obi fuma ye mpese ye ka unya ka ngwa ade a wo ye tamfo di ene ye mani ngwase kase nto ne emu se wo no ne o ka kro ntimi ni so but obi aso proto na abenya no yeah etia se so obi say me pe bia ni odidi ni ma poison na ye ben anya do bia na me didi fie o dia azam na se aha ti nyo so na benjime na bia me type na me de bia aso poison ni enya me a obi ba ya me na ye yi aha nti protein there o ka so de yi obi a wunya no ye ba stress te sa awofo no mo ni mra mo so omuni abrante na ni 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 so so fom kan no me to ma bra bo so de no mo me ensa ni nyina agibi enti se aha awofo no enti abrante no ma nko dan ya obetuma tie na ma na akọ sana won sere yesu twa katama toto anwen na bia onko emfra me bani bi onchate bium eno na ekire ko hu se ko so ya so demfo eno de wuteki eni ahyena obi anim se wuteki eju be bia na ema so aso adi o ebia be ma no be na adwen se de o ma me maka nti me pa cho don't chat me again we be hwe no na oba no enso e push forward what you say ye won ko bi a men chate bi o mo chate ye comment be doom the spirit yes oh wa na nipa na se chate bi a chate no abere na o pare abroje fo nko na adwen kura be go crazy be so ye hwan o fi bi ndi ye nya matured enough say niam bi o wa ye mfa attention maka class yeso ye mudie mu hia ya me no me conversation say la da bi oguso chate na opendia on buy on go for bi we contact so mo chate ye ko we view na say ni ye on go for we here start ye ho me hu say di na ba na me delete whole chat on ya ready me bi kra on ya ready ye obi no wo so kra so o mo start da bi ye ho me obi o ha me he start ya ba da bi ye to so kra bi me pia fa no wa hu say blue so o di asem na the part of life the best say ye hu sa na ma we nyam fa ntre ase be boy because at the end of course very dangerous obi abo ni fie japade nyina no tukwan diu ade akito we wetima ba na chi this is serious all banzo wetima sa abandon the promotion wo nim sa abro fun fan kura ni agro o sa yo ba o di asenam no ka so say link krata nje e wetima ko so boy ni life ni entire life sa control no ntimi nkobio na no e ba sa ade we ade ba ko pe ni aye obi ye ba se omo hunu ne ye omo nko ba ma me na ni trimode come back camera grand so ma so che wa head aso wo ye ne bone but ye besre obi anu amfo nsuo ni ne ho ye besre wonnene se de Ghana pressure wa ha no hu sa brante na breman san wodi so aye amfo nsuo mpa ode na ni to ko bi atru ono na nabusuafo bi didi me no ka se obe he bia ne ma mete ana bia ne wo fa bitia okura na wa kire ne obe yo mo bo na ba send scan de bia this one na sa ngofo we nya na damo so wo nko ni kuro mu a wa nya de oso ka be du ho yawo na me ma se on no eni am kon 14 years dey me hu ni se be ma ne kra boy ne cry is so bad sen cry on timi nko girl on fee sebi eno no da oni bebre ya na jimi wo eden ti am ko fi wa wa abroche yi bi se sa kra no age bi ne se was person twimpo tim de guy ba fi ma me no mo ye okay abroche de ya na ntse ya so ya akura tule ku wosen for so mfom boys ko fi da na o boy na ko papa fi simple abroche yeah esi da bi ababa ne guy wa beda Oban girl, obetuma no nne them. Mommy ko be puma ka say please I'm coming, can I come? No ala ne mama. Obetuma tia ne say wonim say ne ga aba nche no wura dem. They know. For that but not here. Because Ghana had it. Now boy, now they not 14 years. Yeah, do not for here. Now this time crowd once and they say we boy crowd go fi. Nah, you won gram miensa. You ba ko from man te buakura. O ya dem mepi. You ba ko from Tuleku Wosen. What do you say? And you want me to die for no. Okay. O mo de be si na o mo de ko. Really? 50 your mama your crowd be ye na kan. Hey. Yeah. Eya ko fi ho. Yeah, but no ya na me man kwasi afo so no mbo ko bo so ni kan antontere wa hyehyɛ ma. Adwena te ko. So we do zoom we say na say wa nanim. O ti fa be man ko. Yeah, bet ma chiro kuma se bro no bi.
ofa overhead ya square overhead ya so o dia se akọ wanim kakra bi na te se na wuro fulu krum se chechire ona akọ o tule ko osefo no ye selective fro obewura o simple kra obetum kra tene wono osisi da moto ba ko ni se da moto no osisi ni man kan ye obeye no me na onchen o dana nya na mama ye na me de ba so ne besi fie no yeah o ma ne dia o papa o ka se o wi ansa na ni aba no so se o se ne ma bubo ya sa ne te okay and some of them are lucky o mo ye lucky kam ye de mo ku be bo mo ti na me me sister ye panyi o ne ni kunu kasa na no ko ye den kakra ni kunu bufu ni invite ma me ba say we sister adichu am mo sister din adichu an ni kunu akọ kakra nti asa ayi hwihwihwihwi na ma me ba o mu sa ne kunu de de wa de de wana chiro sa if you want to say we say me na yi anu kra da wo ni mo kwa sa abro mi sister to kro da se da the ball kwa na to se ono fa won se la kro nu ne ho ya yire no se la open up ni bia kan na ko twanda mi sister de se ni kunu kra no o ya we pia tra ba bi bojo a de kra on kasa me ma me de be se me ma ya nyini kra no me tin fo bi ncha ma me se me ge ni down me da so hu ni se mi sa soja ni ba adren ni nkoyi saye dintetie bi wa wunya ma wa kura wu fie na nka wo 14 na akofene wa wo kofene ni mai de na ba na chi ba fo ni ade mu za yi ase kura mbo ofum so buati mafu na mtie ni fie hasesa wa sia me ni gina kura wo kasa na me na mtimi kasa afeno mu nya ido mo ni abo mo so say ka tete asem bi acho no bi aye dije ko mu nya me ma ma me wo tan ye se me ma ko anti imagine so mu shi o ba ta no mbe so mu kire me ma am say wa bodam e be si no hu bi da wo hu me ge da wo kura mi ni hu me ge da ye da so wo se suru mu ma se se free fie mu nya biem mu asesa ha anti mo asesa asia fe obi aye dije so you can't do that my father's house because I don't know what the boy cry chia woman ehun this a chapa and say what me a bold na what that chia say man we na person minute to na that's na dey ma say we aso no o come say na so na dey na first na dey yeah there's a first wo get we jan kwan ko ni fie wo ja waba mo start say e betu dan ana do 12 no obi ana jese eno kwa na mo feke ko nya nyene na ho dabi asa ba ko ye boda ka ta ya so me go wanza na me ma me kwa se ma me na ma to pa no enti di anti ka se me ko ni kenika me fa ma ju ni kwa sa ta na mtimi di nkobo bo se me what I say enti no sini ade ma ju me de ko no ma to pa no na mo de agu tro go so no mo de aba enti sa ta na ma me ka se me fa ma ju ni kwa na ni ona bo na o so kenika dan wozi ya mnaji anu na panyi ko na wo so de papa be yo maami ade ama no na wa felice po wa sha lo ho de fi ode wa yes estimation ti esa na mbeta kwa na me ha but which be estimate gate no e ga me to ha na bia na me we kwa wo se ya me bra na wa kwetara na wo kwai aha nyame ehu e mobo na e mama sabado abwa it was nice because and then kemu bi nya akoma ekura ya se nya sa treatment ne first anke ya boboda ene no nyame emwa ma me no o mo aboa ye ne papa no mo aboa ye pa wo ye be se abusuafo na se family no o mo abranten mo because I believe strongly say boy no on timi nko girl ni fi sebi 14 years ni family fi the parents or brought the parents at tea and then I believe strongly say boy need to mean yes no matter what I say but even if say the visa intentions to side their family we are pleading say forgive the boy and seize the boy from chatting to the girl or stuff like that. That's what I will plead for. Anyway, the second story making headlines on today's Koowaa Show and say Ababa will be a okupie more is a date rush TV3 for and our organize sa program no yese fe no abna koko na Ababa we am for kase na dwene mo ekano after the show or something of that sort na someone late last year lady Babontene usha na a nice looking lady usha ne form na dia she's very nice eba Babontene be bubodi and mantia woman na down na dia na usha empanifo ekuku dam sami akumu nyina di MPP guys woman nyina di FKP mo ultimate sabi so sabi yado na ha adwene plus more nam so krama sabi funny face kra na osuru say ebia abna kokoba bondi say ono so na e bibida so no ka de tete mo no agwa video eba Bontin say he knows abna will mention his name
the second batch of list or the babano we didn't be pin so baba no kwan wa mama boti and no kwada mama for to baba way for mama for to say the she stabilized and all that and then that's all ya ababa was abontene oba abontene we dey na sem nyina ne say Samuel ku wa kese no utimi so no dey end say ye ne ye say den say what really transpire no dey we don't know say dey ade pote na Samuel ku ka kire no say so be ya mara na wanya ma no say dey na course so abuna kokko say wa kese Samuel ku afei obi ti say abeku Santana no kra pe no ene na ada na winsem no edoso we ko shi video no na yema young girls go for therapy and solve any sexual addiction problem you have. I cried naked. I didn't curse you, but that cry has cursed you. A lot of women that you have disappointed have cursed you. Your political enemies are fighting against you. Into what for the because attacks these men, I have apologized to them, but they have to apologize to me. At first I needed closure. I don't need closure from any Yao Uche, he's the one who prayed at Tracy Boache's party. That man was like, he says he's married. When he met me, he says he's into real estate or something. Then later when he said he's a married man, his wife is in the States, but he wants me as a side chick who's the second wife who made him. When he was going to the UK recently after Fifi's polo club party, I went to see him off at the airport. And he's like, whenever he sees me, he gets hard. He's been wanting me for a very long time. I'm like, hey, man of God, I'm like, hey, man of God, you get add-ons. And he kissed me before. He was like, oh, he would do some shopping for me or whatever. Shopping or Ambado, and I'm like, this man is so far. What the show dear. Oh yes, for Papeni, and then I just cut him off because me spirits are made battle to know, and yes, spirits get one I'm a day before Rebecca home. Another amazing woman, Sandra Kobia. In Bemani didn't know and now I see you too. You're one amazing lady, a lawyer who is all rounded. I be a good be an osre, Eugene in cancer. They be an osre no. On so be shoots on the shots. And me say, and then mean kind crimes and make you TV go ye baby. I feel the also the make dinner. What I make dinner. Yeah, dinner. You know, we've had drinks, stuff like that. You know, he even spoke to my mom. Say, oh, 1 minute, he's taking good care of me. I feel the go see me wo akramo na me go fear. Abe oku de bia na osre Eugene in cancer. De bia na osre no. On so be shoot on the shots. And me say, and then mean kind crimes and me go you TV go ye baby. I feel the also the make dinner. What I make dinner. Yeah, dinner. You know, we've had drinks, stuff like that. You know, he even spoke to my mom. Say, oh, 1 minute, he's taking good care of me. I feel the go see me wo akramo na me go fear. Oba be kissing me. Onu so want him kissing. Odin to su ya manu nyina. Na me say na bra na den. Ah, sana wo sri Eugene kan say nyina, sana wo nyanga wo su bedi. Hey. Hey, asemu. Ewi asiwe. Say, uye bibi na wobi isriwa na se udidi watama. Nipa no nya yanka ne woye no. Eno na woye. Just wonya a chance, wonya opportunity. So I say, you jinjezi ya uzunya na asre no. Ayasemu irade. Ayasem papa. Hey. Oba be kissing me. Eva.
me fast ba awurade nyankopɔn nhyira abeku santana na onhyira abena kokko se na no mete se yese ne ho mfa no so ete saa mpa de a omunhwe ne yi no da so yale ne manko sa wasi onyansafo ne wokwase asu Proverbs chapter 12 verses 1 wasi de wodo atenatene donim de onipa a wochiri animka no oyaboa tu ne se onipa pa nya awurade anim aniso ede na me pesa me nka nche me wo faasi say was starting the dwumadie nya ya tenetena ompeso wo fa ompeso de ba kokora be ye na de oya ba ya ye nhye wo kawada ade ye frɛ na wale ebi ma wabobo ano da na be ma nse wo pa be de no waware wo ndi se ode obi ase wo pa wo be ba be ka se say enanti no wo ba wo senso se de musi di nkomo fa ye no be ba bonte de abatugya be ma na wo peso wo wale no mfa kwan be so na hemra I don't know minim say no watifia na obi ayira na odeka wa be hye ne na ayefo se na yire no dia ye wawale ebi sa wo ho dia ni nyina be yese ya outing ko ya na ubedi nkomo o ma opeg mu didi nkomo a na afo hunu ba bia du wo de ne twa afiafe na mo hye date no ma be wale ba do obi aba wa kwan ma wo be ba bonte na we ne me be dai na we ye mi say ugu a ho fi timesra busuafo se sabeta frache se ye dam su bi no mu nim se dam a omo mfa ne hye ba bi ma ne ho nto no ansa na opia bonte aye media adwuma no ne fu na wo se mu sizi mu nsizi munim ba bi a mfa ne ko jape krodi fo na ye bo mfa ne ko bo ayinim kakra che mu kakra monye ne niam nyina anya sa akora ne ho nto no ma say ne future na ye mo abusua ne so na mba ye sa me mituo mitimi nkwaye na nyegi mfiri ne sa mbeka se sebe ma embarrass wo ti ase di mu aya mo dia na wo se mu sekire na mo ye ne be bo ababa ne daache aba ya fefefe te sa abena kokko 33 eba na bena bom ti imagine se nya sa program no wo na nko bi wa na 33 we nyina sabeta frache kan life obekọ na chibio obi peda chance wonya obi twempra bebrezu wonya ni munyamfo ba akopempo na dan ne hyebere ene wo ton ne ho sa ba wotema nya obi te se samia ugu nka so ye nipa buru obi aso mso mebe omo ho oti ase ba imagine se ukuru ne samia ugu a how far mwabra bobeko imagine say abeku santana na ne awurade aye ne say ukuru no a how far say abeku so aware abeka ware na aso na sala na aso yes aso aware usani oso abeku nso so mi wi aba ne ho wo ne ade ne tie edi ye besre ababa ne say omo na nim na fam umpe nipa na oba na wate ase uwi anu obeka na bonten fo say wo say na ware o mi ehu so ye kohini waduna de yes ale ye de and how the whole system no say o be expose any can say na ehu ye it is say you are so fine so what me ntiasem na se tina me say nya na nia ndi ade kro na ekura bayira ho mamu a sabeta fracha ama bayira mo akese no and no say busuafo no mani je bayira ho mani because what do you bayira no pese ebo ti say bibi kuram na ma ne mo atwa ade kro firi ho say ba bayira ne benya akonya na akosoro se dua bi su na enu ahoma ne be fa ho nti na ntimi mo a muntwa pam mfama no because mo ha abofra no ena da no metra aka se sa agudie ya na ye die na busua bi wo ha oni sunsum a wo ha nchirima wa wo ba no be ha no etena akra ne be wu awie no afa na no mo be sole se ye kohwe ne yeku no diare na na mu nkohwe ne ekọ so ne sa de wi omo enti ofa ba mi se wo free step busuafo ni nim problem a bo mu di she ne so then why are they still sitting down waiting for say bibi nto akra no ansa na o ma sole wo ye je anya sa Baby me ka say eboni papa da bia nam di no wo ya no no tena wo ye me ha ma de hia sabeta fracha wo be system mu a wo ka mema nyina gu dem akura yi na so atwa show afena da bia di ni birthday afena da bia organize wo tia so sa show no ka ya hu so organize bia ma so there are a lot of mistakes bia ejanom ye enanom ye mo ma de hie ko ansana o masijina ye de ama dan unya hu so wo de hie bi kura ba bia enna wo ne ho yemu bi atia ye ni tie kura so wona ada me ma mi ada no ada wona ona ada no so foka che say na wo de da bia wo ba no nkwa na bo mpa ye ma no sian wo dia se unya hunu brempo bi apia wo fi a eno ne wo da ache ye say so okoto se ye to tumi a freska koto to wo ma me to unya tumi ni wi a wa say gre tumi ni so akwaje wo ma me wo dia se du wo so bi apia busua ni na sabia ni monyam abrempo ye bi da na bra bo so a ne wo be ye bia to make her or he survive no you have to do it exactly now about time out wo na bana be yese dia na ye ofe wa wo baba to burum say we ready me we ni mada we ya fam we ni mada we to want to feel say oh god uni so to busua na ni monyam uni za abrempo ye da busua no so no wo ton no
nzo do say na ema abusua na kyena ye beka se fie be mu na aso ko wale e abna kokko mabusua mu enso na yo no nko a me ne mu kasa mu wo baba fefefe bi hye ho MP bi dia president bi dia muni idea odifo kase bi dia doctor bi dia e bedu so wo ba na yeso fie be wo se o mi sister panyin ni abna kokko fie we mu eno na try bitimi kasa me ma we nwale mabusua am se yi no ne wate pen ne wa ya to wo pen ye be sere mesere busuafo no se o mo nsole waka no mo fo mo sunsum nta o mo ba na chi se ye dam no mo ni ba bi akwa me se o mo nko odifo na na ye bua ho one day one news ka bia no aka se usika so ntimi ntu akọ oba no to na akofo ade abafie no mo season the phone kakra because ye de ko banka fo okra na okra no fo be bodu ene ma ye video aba che so okra odifo so person ne da odi ase aye ni su ye besere ni paso mo na attention ke to abi osusu se open nti na mo na attention odi ase na ase ni pa na no ye ntasu wa fie wie afili uwie afi na asa be ka kire se na no ntasu okra no ntasu ye wa no nyina we asem we asem ndi ababa no wo problem omo na ni so na ho sabita frache wo ma eteko se yale ampa eteko ndi ono aso hunu ni obeye no ho so di ase aha ono hunu ya se obi bebo amu aja na egu hu nti se wa waja egu hu wa wo to kakra wa sori fa ho kwa yale sabia because enye ya wo ye na emua what the can sembe enye emua is very damaging enye ya fa na bro onse nyeto ena ya na medi kroma mpanifo ho ya no obi ye MP obetena obi ye president obetena ho obi ye sofo obetena omua o ekyea obaze president kura afa mi kodina na president fa mi kodina okofema no dia afena ne yewuzi wakako akire afena na sabi omu betumirika akwa wewe ne pumasi bire be na onka nko wonti no onze obi aye okay ekyea zo betima ba wo ze politics bi no de ho akodjon no aye campaign amamu na president apena asem wo zo aye na tu se ne ba okoma ne peg no ma ne peg wo wazo esi onim se mkodi na nado achi ana mkodi ma ama achi no da no no so mo amfefe ma no ntazuo bi ode ye mafno maybe afan said the daughter sam ne de omani babere ti ade bi wasore wo mamu a yam forget say ade di nkofuo bi yam fe nan si from ne nyen support because baby ode fra ne nyina executives very executives entino ebetima duru soro ho yeah me no ode ya me ya da mfa ho say ja me de me mo bra me hete ye na mo nso e wa hete ofa na ya wo na je mo nso e no ka asem bi so kira ba eku ho no so no e make sense sana wi asete obobo nkofo bi di no de ayese de wa me ehunu se wanka wonye na kira wunya akwanya ketua bi won ho a utwa keys se ye no kore so okisi ampa de a esa de no nya obaye ntu nua bi aye susu jam sere no ke ba watu abna kokofo sei ndi ga abna kokofo tu ni fuse na won na yese kro bia ba wusa tu nua no no umye ehunu se te sei ba se wo sere ya mpa na nne se won so ani wo mu na akoba ne se o so nya wodai o mu nyina so metra sensere ne ba sa de ne nyina ebe geni esre asem si a yempa ne puma sibire e de asumdie beba na sabe ye nyina yakoya nim aseta bia ya yete se ase ye de nto ye de a edane ba bebo yan a ena ye ma wiase nyina tuo ma no edi wachi no bo za fe wa ye mobo no aka nsensemu mesem wo fa se abeku santana se ena no pesu otie no wo fa na se te sa mpa beduma ba se gani utwa ntokra na ato ne so e de sampo mu na ni mra na ho so na so mo be ko dating kura da bia o mo just relative of a man no nka sa abna ko ho nya fe adwene mu kan ho ya ka se selective adwene mu kan ho obi wa hu se natural ye beauty ba na adwene mu nya beauty in mind o di ase onya beauty wa akoma ni nyina wo ho di se wa hu ni nyina na de ko date na ubetuma ware da bia yere bete yawo obey to no akotwo mpra bepo anu aba no wa hu na akoma nya ne ya otini ba bi din ubo na kon ma waje ubefia na ni age ba wa start tete nsem sei no wo ya dan afa do hu so no obi etuka watim bi na ya adwuma kra wo kan wo mfa ko nim se bibi edi akire tie besere ya na ye niam bia na akra akire kakra se ya yere no muso be firi okay kakra because ono na de ba akopa wa select no ena ono na ati so bia ma ne peg yanke bia ukugya na o ti ase ono so ti ye de obepese won tena ho omfa ne sa tie besere oba na aka cho se bibia ni mo bisa ya na o bisa pe na of a misa question ada na mo mema no se oba ne mote na se oba ne hu se oba bi ni mu di nkomo oba bi fefew anadwo fefew ewi ofefew wo hwa da bi ade we die mi fili se bibi wom no ko bisa eya me hwe ne no na mo pese mo kan se eya me hwe ne no eya me hwe ne no me adai makase ya me hwe ne no na che se ehwo na no oba no na kuma ntone yemu jintum se waka se eya me hwe ne no nti eno ano na so na
call banajo call beria wo hwe kunu sebie so call log out mu se sa oba no ne wo na ere ni wo ho a na obema na ka cho so oh we die enyam hwe maka se nyam hwe no na wo so oba ne fa ne sa ade nti na ti sa Diane and dear answer, we always fear the attitude towards no crab a catch them. Why? Yes, and they say so bow I did be never when I fought no catch the bema. Come bema of us were cross adiano. I'm on my pen the pumacy breno. So I'll catch it over Unyanisa. For example, they say Bema we the trimpna. Now our question I'm datino. She Bema would tribute Binyano. And she done asking Hano, but Hano. Ati say wo twem funa kra na wakona wo ga yi ama wo din so do bi din ko na say ntima bakro ndidi ai munganjo say mempra no unze mema wo sa abotre ne ma batoba wantwe wani so de ade bebo opira wo e man ni sa abotre for sansensem ni tie dia na mema suro say meme die ni sute say ote asem ni sa die no betimi aye oba mfa so be fa sikan so de woni kunu no for sansem na wate no be de ma be ma so be yesa ko be ma dwene ko akire nyina say ye be sa be chew e be yeze bo ba bufu a onhwe sa ne ma ni nyina Diana Sanya mani bina ya na yesuro ntina ma se mu no kra no kwa ye twantro for you be okay na da ache kra be on the be woko be ware oba na to we so omoboa na omokanyi omoboa kozita mo no abebo wa mane ato no bo agina bibi so akomensa mo ate ase because se wo ti bebusa no a attitude dey different ono ebo wa mane no attitude be different na so mo mema no se mo mu se ebi amone oba ate na oba ne de se bi ofamochi a enu ya na mo de mutimi kwa kasa me no tsabiem oh asemo no you feel it ni ndia ye yetimi kasa yese mo de ye chi mo se mo di nkomo ana bibi sa bi ya ba mo mpese ye bisa ase you know why adi ki akire mo de nim yeso ye de ni ndia na yete sa ne se dance bo antim mo makon mada ya ye nhwe ho enu nti na wo sibeti medi watemba antimi ni wo si atem no yes reason ne se wo si na eto amu onya biadie school fees wo be ba beto nanim wo dan card be ba beto si anim nti se wo ya de bi na wo si free se wo ko too far wo timi tian ba to betima tian papa na ede ne bi ko wie kura ada ne se bo abesa akwa kobusa bebi ono nti ebe ya se wo be fa wo kuna ti oni problem na ni nyina atu asa abasa mam chop money ni nyina atu asa abasa metinu ya yefi ni nyina ati dan ka so no asa abasa mi wura ha na me entem fa so be ne ba wo mpna twe so ba wo kunu fa akire so ono kofo wachi a o magiska wo honko ye sa de no owie so sa de wo so de bebere o de wo samoye nti nyese ye wo se ye o but mbese unya ne a wo busa no mum ase na wo te ho ase nyese ye se wo benya be ma de wo benya aka no baba akopɛ na na te a wo pe o dan wa wo ni mu ma ekura problem bia na wo ho a be ma ntimi ontimi be ma betuma di no kura ebi ne ne aye nyina ebusa asesi ye awurade ma ne nkwa akire da ta yere fa cha me ma mfa to keke se ya dwuma wura wote nyina nso wa bere utimi se tamo sole ye enu atamo otena akosi tamo pon ansa na o se koda sole oh na be free akoduru fie anopa no next year unya ye na nkwanya aduane pa bi adi na be duru fie no oba no sa de ntokwa na ehia wo wo de yima de se na tie ise be ma tena no odwene we nyina wan kan dimu a bozo afọ ba akwa kan to ohun se sa pressure ne ba no akwhye ho eho be ma ne bibi adi eho na bi ehun so abere ya e be no aduane amana di ama anya abotra ama na da bi ko no afi no wo pe kwan so ti ase ndisi ye nyina ye ti yesu ase anya abotra ma ye ho ho a wo ko ya amana ba ko na ensesa we di be ma no wo ko ye bere kura ma no o yi chop money wo ba bi foforo ni nyina so ye tokuro ba ko ya but ya na wo implication be bere ma eda sa asu na di dan ya wo ba adwuma se wo si aya akono watade ebomu once pe wo ti ase be ma bi be hia na no am na ya akono na afi wo de afọ ase ne dofo ko benya wa ba fie no no nko ahye no santade na ahyehye de nam nanim da bia hu ana ne ko ado ba bia be wura fie awie no ba mfa ho bi ode ntoma si ne bo a eche yayi ba ma ne be ka onfa ejine wo be pe obi so ya attractive wo nchen bo zu otwa ne kakra akra na wo de atra we no go disappoint we be ka so eboni aye edi odimi so nya se wo je sent wo ko desire ne wo so de bi ka ho na wa wotena ho a wo be sesa afan wo sesa e wo ho o mema wo ways bi odimi nya se de oba be ka se ne wa ye magya me ko ba ma ntimi osusu se nipa beka so aye boni aye mene na abra na de wuja na wako be ma dwene ni nyina ma oba desire am de foforo beka ho no no ama sa ni je na mhwehwe for me to sustain ni ame wo no no ohunu se bra ya bra me pese me pam no ohunu ontimi dia nyame na me pam no ba mo ma wo vim se ebebo ndi boni ebebo ndi pa mo hwe me se me mpe bi me mpe o ye dem ma me ma fa ko ba bi mo ncheke ne ebeba achi so ye ne mo life no ne ma bebre na wuwom ti nyese mo ye nipa boni ni nyese ye mpe masem nyese ye tamo oba nka wa bra bo ho a omu ye ha udimi se won sehwe
oba kan abra bon ho akọ anim behind every successful man there is a good woman there ndi ye pemasem ye dom dodo na mo yare kakra sebe mo yare o mudimi ye bibia bi ndi be man to sa na wo check ni nyina na ayan ni e be ka nda be twempna na kokko se adwini mu kawa ye be sabusia fo ni se mo sorry waka mamu nsa ma ni ndwingu because ene se bi so se bi anya do se manu susu na so odan na wan sorry a ki be hu abusua fo titire be pie na ya twe ho manso se ye be ye no mkrom ene ye be won kran ene sisi nkrofo abehu no ena ye mpene ene ebedi na otwe won kran ene ebedi na otwe ekrom ene efu ne besa ki be hu abusuafo be pie enso ene de wo famu no se bi eso abusua konsore o maami o papa wa abusua konsore na airtime we egu mu fi ti konsore WhatsApp line at the screen so maami come first break na me ba whatever my messages are being and making the amount. Pick the WhatsApp line on the screen, drop your messages there. I'm going to read all of them for you live on Facebook, Koowaa TV GH, Samdakus Initiative, Samdakus TV. YouTube is still, that's a Koowaa TV, of course, share for us. We'll be back after the break. Stay with us. ye wodi for ene ye wodi for na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wa hunu se upe baabi pa upe difo bi do ho akobata no a ye wadi fo mu ahodo minimo ha ukore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se ma wom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amawaduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko aniji se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nya gidie se Obano anase wankase mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo ene nya twase obi o dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me no wo na me no wo ka sa asem no bra anyi achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de mbra enye chinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame animonyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame animonyam ene ne kese amen. For aha Ban Herbal Center. Aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no Ban Herbal Center. Ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a nnompe ana se cancer nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a
Bandompe banka se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na aye onompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman nkitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetin mfise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene se nti no bo hot ne nsem a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne se how abetina nompe nim ba nompe se yanka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital nechi ho udru tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye friend Faith Evangelical Ministry na udru hope woso ohwehwe ban ye bechi on 2 free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena ye foforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompem hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unante so a enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye wo ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na yemwa na yentu ndompemu yade nyina ase emfa ma Ashama ye try ho agent crack aba ma menka say your WhatsApp line at that screen so far na for messages no efa ho na yenkenkan ni nyina emfa emma as usual latter part of the show baby lines now na so no stories ya boss so far no what's me afraid now what they were doing today Eddie Aba is brought to us by courtesy by about center achemfo ba senior we nyina ebidwane esan say ahaban kasa otina bebuom usis na ya udompem na ya ubabia fakodan ba achemfo ewo atonso agogo ayarsabie na chi na onfa nubna ahaban ni dunsi ensayade no enfama sanso ena odifo na yebo wa jape kroma baba se brew di hye asabie son o eni normal basa no wo de bedan na ono so adoma chede no obaade no e de ache no enti obeye omwa amwakoma etimi atoyem fe wow me tell story me de brew anope and say prophet bi a friend say prophet lion or the ababontin and also the betu just say and then the mo amoko Atwa mountains ekoda ho eye hiribaba ni nyina no ebe ya munyai me say powers bia ni ho sunsun bia ni ho enti mo kwa a waste of time when ko he video no na yemba stay back susum so for your fair mountains and be poso but anya atwa me atwa kwa me nko hoda me nsi atwa da but ye wo bepo a yekọ te se edan ya mount bepo na ye te se dan then two first one second one third one sa okosa could last floor kana okasa won kwa atwa adai atwa de na eso won ti anko atwa asai atwa man te asai masai atwa asai
Papa de na mo hu mu nti atwe ase. On se first no. Na ye ka twea. Na ofra twea kura. Papa ofra twea. Within 1 day pesi na saneba. Nyomaso. Matene krono obi wi obi fom. Obi wi obi sika. Me na meka che Bible kura da wo kura yetimi wia. Enti na won kwa atwe amante. O da se asai. O bompa ye kura awona asai. Timinim de enti nipa wesi o motam kwa atwe. Papa nyame tumu. Nyame owo dem. Nyame owo kitchen. Nyame otiumu. Baby abefre ni bia wo ba. Ana wo pe mountains papa so akwanka nya atwanka ne ekọ ayi ebonyo abono lake abono mountain na wo na e pa na atwa de asey o atwa asey wo mo kanim se de meka na enokre obi kwa atwa ne fon da wo obi timi wia obi o mo bompa so ne awie obi sika mo bompa nipa na nu aya ni sika ne wallet na yi ni na obi atam so bampa bo atwa o ya atwa mountains o mo si da kwa o mo fufuo na o atwa mountains ti wo fufuo e ka banku masa na be process an eye no ho yankopon furo be poso hu se o si da ho we si da ho be poso ehwo ye twanya me anim be poso ye baby a ye twenya me anim ye twenya bibia ni ho ye twenya me ntu kwa oboa ho odi wunsuo odi obi bi kakra na ukọ nya fe na mise kware ho ye wo fufu wo be kọ dokono ampesie emutuo abete banku diewo me na me ka cho o say na bo pem no nipa no kwa fase be de no ha fase nti obi kramba akopọ wa wie nu afa kira koto aduane adi ni sika ne wallet na yi ni na obi atam so bampa bo atwea o ya atwa mountains o mo si da kwa o mo fufuo na o asemo eje ifa na ye kwa ye ni bi over ze Dayan awrade yakopon hira nyame nipa no okay na wo hira ne okoye ni interview ne so all right Proverbs chapter 18 verses 2 Aso okwasea ni nhunumu hu anika na emom se obeyi na bufu adi okay okwasea oni nhunumu hu anika na emom se obeyi na koma adi enti no wakasa ne pa nanso kasa na nwie ye no asa kasa wo kan ye nyina eno na da bia me ka kiro mo se uye nyame nipa na obekasa ya menhwe se asema me kan yesede obi timi hwe ne oye ni interview kan ba kono oseda na wo se ne yakọ abonten sa no na jimi ne dead more tubo se ne osoro de suma ne so wo meka na wo divert free ho na oye sa nso a osoro otua wo ka wo kan Malaki chapter 2 verses 2 a ose se mo amfa ni monyama amame awurade nti me pete se be agumonem na me medome mu nhira ndo nipa bia no be fa Kristo a o so di nhira animonyam hye ma no umi ehunu se onoa na no ye mu bitimi ye na asofo ntimi nye sofo ne hia so aben kakra me hunu se ye onoa na aye ne awaye dan ya nkwa bepo ne so wan na ka chom se nyame bepo so no ote a onu timi kire ba bia ye papa ne ba bia nye papa at first wa me hunu se nyame nto na mape wa asempa afedi o so pe ba bia akode ne nkakwa wan na kire se wo no ote awurade asem nie oboa me boa wase me tiwumu minsam atiwumu wodi asem na se wanga so ate bepo so eje nipa adwene ne yede ko ne yege ni bibi ba nya ho na ye ko ye nti ne yekonya ye all right because o ko ha wodwene se me pem quiet time mini di mini obi ni nkomo me ko ba awurade mpai na moment onipa bia ba wa adwene sa no Kristo kasa kirewo ti se wo hye wo dem na aye adwene sa Kristo obekasa kirewo wo hye wo hia dem wo na aye adwene sa Kristo obekasa kirewo o se mountains wono se ntia tumi na firi oyebokro no wo ho yebokro no wo ho na matumi na firi na nipa na obokro no se ne se nyame afiri ne mu yakobokro no wo ho ni nti amanyame afiri ho na ono amu okobokro na nyame so wati ne mu no so no so dayan aso dem ye wiafun wo ho die se nyame ni aso dem ye mbie ye wia bibia enti nyame ni ho biem ye mbie ndi no se
mini ade a onipa de ne nsa ayem nti wo ono awurade de ne nsa bo wo no umu no wo dis awurade wo mu dia ba bia begina bebo mpa ye bia ye adwuma se kromfo aba ho se wo ma ho se wudi ni ti wo se wo nti wo wo ko ho no wadwena wo de ko ye ne sei okay di ya dwene no ana me yetimi ni nyame hia ne ne di nkomo nyama nti wo na akọ ye no se beta frache obi da prison obayos masachera prison ze wudi fo ne ya kire omo ho akromfo kure ya ne guo obi hye wo ho geefo ho de ene na onya ne nkanta e kire se de odro na adwene na koma ye se me de ha na me wo no no mata ne am de mani hunu me pese me nko na me tise ni sa na ye ma no di ya nkwaso ya kasa bi wo ha na ya na me yuzu matem didie no as ye de dane nyame asem as ye ninim de ba ye pese ye fo so ka bi no wo ye sa na mbu afu to bia ye ma ye hunu nyame amani yo kakra ye kasa ensi ne ye hunu se nyame nam ye so abe kasa eno na me ye hunu nyame nipa ba ya no timi si as ye prane ne ye be ka ye as ye dwene bibi ne ye ka na as make sense kakra na e make Sophie papa wonim no da bi minim ba bia dan yan wonji ndi se ne sema okay se bia na ono so percent kofu hu ne dan na percent kofu hu aye wansampa kama kofu hu topic ya fa nkede chechemu ye ebesi nsila asanki afa na nipa be hu stella odi ase eze dini ya wahudo mienu bible si dimpa ya sena hunya eze wo dimbone wo ho edu fa kwampa so abenya dini no wanya ne papa ufa bone so abenya dini no wanya ne bone jare na aba njemu na adeba no umie hunu se de nyame dositie na your commandments ye go hunu nyame because of people in dia no tialu premu so on your wasoro chen mountains nko ne nwosra de oben urade chen obi a odi ase bo mu timi free pray ne musi bedi nsem hunu sa nyame tie mu one ye nanam da bia no ne awo mu pese uni nyame ayonkofa nkoduru se wo kreti ma ho ebeduru ho ompa enuru ho aso dem won kro no ko nya aso dem won asofo twen aso le bampra enya wa na sabi nyumtuni ne we nkura ni nyina youtube fo nya wa na mo we omo ya dan nkuro ni ma ya the same dan mu na obi watch yira obi asoma adokura yere ntimi yito na ayira the same dan mu obi phone timi yira obi timbe fa microphone de pie ko yes go for ya sabi omo ye organize ni na so de ko program on fa mabiem e dia no cheze still an ofre nyame a wo ma wa na o papa o ma say ayi nyumtuni ya bebo obi tu achi ni tumi aso yeso fu jiman nye prison okosa chira na wanyefo na ededa ho but ya fo nyanya ho na ede omuko awudifo nyanya ho na ede omuko ndaba mofo nyanya ho na urepes nyanya ho na ede omuko ya yada na ho de nyame timi kokko ade nsa kokka no dia sema wo kan se beta frache se me kaze se binyansa nim straight na obi so won tiasia se si amato amom so mo hwese etas mu ana wa peja topic bi efe wa ende ne basa fa na papa ye kwa ye nidi aso ye nidi na onye ma so da no wana ne tonto fe eto silo eto polo ko se ho bi ebi mu ka banko ebi mu ye se tina bi sa se enti se bi so se bi enya ado fa na ye kwa ye nidi ana wonim se bi mu ada no se wo ye na kom de na wa mreki ankwa nkodidi a Kristo busa wo nipadua no wasem wonim se wo twe nim so nipa wo ye mu ada na kom de wo se ba bia woduru bia wutwa so na pa bibidi because o ye nipadua na aboro awurade be ye wa aboro wonim se mu ada no kura wudi na ayere peso no da wonte wase breki kowe wo yere ansa na ba beto aso na wa convince wo yere no ama se be wonte wase ansa na wakodi mu ada wonim se ka ho di sabe samu wo no obi momuko no koye na kom de no wo twa ahwe a mfaso be na mu benya samra ko fadua no wo na abre no edi odi mu ada no no wanya bibia ni na wo wuye no ena be che se sabe wo ko heaven na so wa fanyame ya o mo man ye man kitegiti bi wi ya o mo mo nyesa Kristo ni asuafo na nam Kristo so ba no ye honhom mu nipa na nko expect say nipa be didida but o start so mo complain say kom de wo mo no sam ne say no ye na djuma ne mu adamu no mo wo na o mo ye fasting ni bia no so kom de wo mo no o man pata bai o mu nya bibidi sabe o betima to akontuo ni so edi adanse ye say wo fa nyame se de wo mu adadem na wo te bra wo se o jai so fu bitimi ye ha chire suso ni mu ba ye say no na chese wo hunu nyame sabe tafra che ye jimi so wa ye fasting na to eye jimi Yesu anya fast ya nuru ba bia de ne nsa toto obi kon so ye aduana na so ntimi nya aduana ya jaye yes go we say wona na wona ne wo enti no ye ne ho no ampa so wo nyina na satan toto na no no otimi ne di nkomo so futimi ye fast ubusi na sam ko timi mie na no nkasa ene na che so ye powerful ukun ho o to wo sama ho na sa ya de ne ba betra so abeku na awurade to no ho ibo wa na apa na akra ne se mra o ja se die be sro mo se
mun yewunu nyame na setena yewu se de besi na di nsa woso papa ne so oye na doye wo da obi nya fasting da ogina ne obeye wo abra bobu yem be hyew odi asem na se obi ye di for fasting kro ni ma de kro enso ni obetima ka kye no yewunu akwan ye wo se fasting Kristo nya ayonkofa odi ase ye ne ni nya apam so ne nyame nya apam a udimi se wo so oye na doye wo da enema bi wo asabita frache ye mfa magi ye nwa no ye mfa me ye se ye kan se bi asabi make sense ama na da atwa wo no mo have sense ho mountains be no no se krom o ko wa o ntimi have sense ho o mo goto mo obushi oda bia o mba aka na o mo nga ye mo ma no obi timi kosofu mu ano de na sori ba ne ko obe ye no ahye ne nkom sese ne no mu dane so mu mfiri anko obi ko ye pa wo sofu ye da kran de ne command buchi no aka chense ne honkonkro kasa chense one ne da obeduru ye obe wo ne ba no no ache no awo no me ne o kasa ne ku ne wo loan spend count the sofu no wi ni wi a enam se sofu ni no spend count obe ko akwanyem obe kasa ne ku na ye sofu ba all right nyame we mo baby a yedidi baby a sebi enoma ekos wo ho those of you calling no maka se mo frame se mo fa messages emfa WhatsApp line na that screen so I didn't ask you to call the line mami read messages kakra emam this one say I'm Bintu Mami watching you live inside Asante Bekwai of Lumba is right about that lady. She's becoming unbecoming, so they should actually see what they can do to help her. I'm live watching you, and of course watching you people inside Samali's multimedia. Meetings to you all, and MK, my friend and my gorgeous wife. All right, then thank you so much for message Odi Abasori. This one says Mensa bless Kintampo. I love offer. Okay. This one also says that good morning, my dear. Please, I hope you guys are doing great today. You guys are looking beautiful this morning. God bless you so much for me. Okay, I love you, Ellen Nana Teria inside Kaswa. Ellen, thank you for your message. Thank you so much for choosing us this morning because there are a lot of television stations. So you choose us. Love to say bless you. All right, I'm Richard from Somenya Bishop. I salute you. You be guy, pa. God will bless you today, tomorrow, and forever. Amen. This one says that Sister Diane offer. Good morning. We love you, Rolf. I'm Esther from Sunyani. Sunyani for Yedamasisano Pensuno. Mochuzi. Good morning, Lady Diane. Welcome. We are all waiting for you to listen to your good program from you and my lovely Ferrari of Lumba. Yeah. You're live at Sepetim from inside Johnny Walker Electrical Shop. Good advice from Offer. God will bless you all. Offer always talking sense. God will help him to keep the good work. I am watching you live inside Sepetim. All right. I shall my test story. I made it bro and okay and say Ghana had the name say Elevi Ababetumo. Ama Amanyupono. One more opposition. Kasafa say a year. And one more Bemu say a year, any idea. Say the Honorable Kennedy, a compressed in Japan, but now no Ababe to the Okan say 11, a yapa, a bed what Ghana, a Munsina, a buy a jabba, and Tebeya, Timamu, Ghana for you soon. Yash video no, I am How do you tap all these knowledge, if there was no opportunity and a good policy? A Kufuor Ediba. I mean, nom name in Nananom, and we have 4 more Kasa.
Honorable Kennedy, a compreko, a Japan, a sea living, and a wine. Oh, Kennedy Negase. I don't want. No, the year in bed. A good thing, my dear. Canadian Pana Casa. A mine so. Oh, I don't know what it is, so I come. Send me head in a way out. Oh, come on. They live in a way. Send you okay, Penny in Casasa. Why? I'm a penance matriquano paper. One can say you could have done 11 and why? The bed and abwa. I didn't know why. Then you live in the bed abwa. Diane. Crew, you can't say, Cassa, one shot that corona fee, wow, don't walk, no more washing people. I didn't know at time, Diane. I didn't say that. Only in your way. No, near. The same penny fortune say Cassa as a way in a day. A young shave near statistic to a Emsa way in a day. Ye, as a bring us in a radiamana be peer baby diamayano. I see it too. You who hear that. Ye yakwan full chroma da. A new mother back. Pacho. Ye never way in a waduma. Think as a sably as a purpose in a could be a movie. I say. Would you forget about your tiba? Ye good. Your boss side. India Yaka, ye did it. Yan to a lungu. Why you not and buy it? Would you said the Pesican fire? The same apply to ye levy. Would you know Mokan, Yamaquine, na ye levy near Ditumni, a Babuama bet my fishing road as a unemployment and as a 2-bed trap, as a BC system, Nubium, as a map for Nakatiana, the Emsa, so many, so you been 2 weeks, Nadiamom, near Busa say 11 every month to be a mama and say. And I hear the mama and say, there's a whole hand is every no one is scared of my by now. No Busa said. Now we are Yakobo was Cassani at Tamcoy. As I scanned the honey and Timon for say a coin. Yet Timon, you know, so Gilly, he live in the baby. But if one of you know what they can't say, Yansan and Eddie, eh? Damn, a question here about Copet. You see, he live in every month to be a man, so almost a dear Babua. The engineer, Bomso Benabia, coin. When he Casa, San Walker, MP Begaza, San Walker, President Begaza, Yatias here. A bit to my coin. Almost one employment be few. About one free education. Now, maybe just every month, the levy, the Maya said, I don't so would you speak be 11 the Maya son. Maybe I almost say himself a year as a monthly 6 billion. Diane. And I'm so case SBI at here. Yeah, the dear to Metria. Name of last time for Coborn, sign up by the Mamo. There's a sense Canada accounts, near to me, a quania, a chasam of Wamuji is on the dinners. Diane Bachowa. Say not that accounts. And demand your quino, and demand for say unemployment. What you say? Now, before you that's what you want to try. Now, this is billion badia. Who let my quina said you? What you know what they cast a judgment for your young son, and then they now, no Moses over to me when they want matcha. Come go more be at $30,000 US. But your players the door. You can 30,000 boom. One day, pen and come with the Comomo. Never comes here, you are Musumi and Yamuja on the Ebenya. Nothing Musa say. And you better say, correct my and Yamu can teach us. More yaka can have a from Musica Dino. Now, what made this car commanding? Emma, no be only no clear way to support the Yamda Chianaka. Ye nim to more kayate. Your gas in Jambabuye, Mubachi, and Maria Modia. What you say? Do I anyway? Bobu and no clear be a tie 11 said. And to my own many. And you mamma dear quiet, and you make a job of my own toilet, and you make turn up of worker. Now, so I pretend to say, ever your many years, one can try to run this so. No man for so Timmy and Sandy Japan, and don't do a so much your mocha. Will be on this, and be on him to create a smoke convention and son will be on him to create a be a white so one person of Club and Daddy and boy, I have been canoe, or took one pin. No one said you are saying out here. Oh, offer, I would say 11. Diane, may I make up tell him? When Gassang it, Messiah, ye one, fat shoot him. Namsi two. Yeah, the junior, they are many years, they are more common him. Never woman, you could be said. Ain't to me any year.
no mo de da na say be ni ye nti no mo gene dia sa na me kai dan yan ye chi a ye de be complete those roads nti na me che say edu mo gene say road na nti man complete ya say ni pa na me say obenya stroke what the car be pum eno so dan yan ya da what jazz here dan yan what one am say this dan yan mini phone ufu imeni bre mi nya phone na ka me mpa phone bi abiem a me nhia dan yan no da no last phone e di ama me gene no agwa na okura ya amumpo me say amanya second chip bi aka me nya yam de tro so ampa to me ye nipa ben ya o ka kire me ye nipa ben ya benka o nga o dia be wo ni omo ye onza no ye nka ene ye ntimi nka na ere ye onza fe de wo ni omo ye ene ye nka uti grom ya ma so petrol so gas aba ben sama mo ka kire sika be na wo mu che mo ba money ene mo tanza mbeza mo tie sa gas no wa yire so wa yire na epie ye no sika be na na enim sa wa yire no mo ye wo adwuma nkwa me ka na etu obi manta o yam be hyew so o ye wo adwuma bi keke manta katua o yam be hyew tiji na cheze sika nim ade ai pa na cheze sika nim ade ani ade no be ye o mo sa di so mutu wo yire mi go so kwan na nsai e ko di so mutu ni o mu wie still go so kwan nsai wo bo se kwan na so mu ye ni o mu nya mfimfi wo ntem asira ho kom si tomfu tuom kakra ye de complete be ma de nkia jimi kura ya ya ne say da ho dan en kan kwan be si na main road en na ho ene ye tete mi mum dan e ti sika ya de mo ma de pa na om so metim dia ya ma Ghana fo asa ne yira bi agituma Ghana hotel like heaven asa ya ji yira bi ni tuma ye ntu kwa bi enyine kon be do asa ya ji yira bi ni tuma afere Dubai fo so ba ya shopping wa ha odu ade no wa won ti ase okay dan kuro te sa Ghana hwaman panimfo e wo musika woi kumase minimo aya ma amadea minimo aya John Dramani mama me wo fa say excellency ex president dia mini supermarket aya na na dan kwa kufu ado dia no aka say wo de papa ne mpo wo sika wo bia adwuma wo ubenya bia ye mini bi ebe sine mini company ayo man panni kufu dia na yako ya tima manya biya because obiya ya beka se odi o man ni siketi no akoye na burochire na oti krom na wo yese ya krom betima tumpon na mu ya ma be miya ekon what nchim ya nsa because you the parliamentarians you make law timunya make you have nothing to say about it na mu dia betu yetiri so ni age atum ni ya fa bere ni mu amu ya mo de fofra ba na ma be convince ye ni entimi nka so ba je wa urade bi wona bo Ghana ene osemo na moye na ode matoto ano di se wo de mo se ne ye na mu sisi ya ni ono he ni patrum no wo so wo he alright the oye ni patrum no se wo he pa ya do so ho e hwe na me de me last story e be bro na Ghana me so wo he pa ana me na so ana yeah me the last story be ba amin jazo because no so ode fo anu si so ni omo ye no omo nya e na wo ka ni bre obi de se Canada Japan usika wo nyina achi osi ndisi fo abeso ko yi uka omutum de buro na obu ofu ye tum ya de bo oman no na wo na bo wadwa because wo ye mpinka abeso fa ni free oman ye se enti no oman kwasiafo se ya na tra TV so kan se mi am MP before oman kwasiafo unim se person mi ko yi me kan akeka ni se ya because ya ma ho akom kakra wa wo sika no wudi o matam ti magye ye ni bia nya kakra na mu bu ye nsam wagye ye de ye nkada na nchem ti ye ni matam e be ka se urade betua muka sekret minya nkwanhia wo wiase na urade ne bo ni wiase na asase ne ye ne dia dia wo mo sefata no mani mutu nya no chase yam ga se ni ba mo ho bibia be fine encha ye ni ba bibi di no ya ni ma fa uti ko ma chim e bo asa no kura be ko ni ene ka pura bi so goto na nya kakra na obi se nkada ya no pe me sende wa na mo mate afa mini mo kata mo kompele ya apem mo de mo boka kifo bia na musu na sabi ya di buri na fumatuo na ya di fufu ansi ano di buri na fumatuo na di fufu ansi ano uji ko ma sawo de ro ya bi some people for yan kwasi afo Kennedy reason ne say asan me ko ami ko yi me ka me de me niam ba ya me ko yi ebu o me de to me so they don't care whether the over try to to sasa wa wo bi die no utia na wusu the same task they the man ni bi won de watua ye nkasa bi ho ye ni anu ko mu aye de kasa bi mebo o ma ye wo ya tum ibi nko ya na wo se ye ka nipa ni obewe bia obewu ye ro mo mu ye so ye be ka chom no ndo so mbaji yi na o mu ni anye timi me the service ka no na atemo
nkyɛn nea medwena a nyame bɛtuo mo yɛ sɛ ka wo saa ne ɛbɛtuma yɛ wo maame abrɔ de sika ba no wɔkɔyi na anso a ɔhwɛ antiadeɛ yi pa ɔmo de ba yɛ ntia yɛ nyame bɛtua wo ko na ɔmo nyaa no me ne na mu yɛbɛhu Ghana 10 years around the last. It's okay, cool down, let me go. These are the things that I'm from Mampontin, please. Most of us can actually write. Let us record somewhere. Okay, you have my recording, don't worry. But my last time I made it, before I was Ghana, I said, be a so be a yardum. One more egg casapan, one more casta, one more egg, and you know, it's be a so empty info. Mobile network with the normal way empty. I'm on much one week. You usually tell Nemra, and Makoya, and I'm also stay with us. Question say banning notification but yes MTN4 and this one man within bear 1 hour woman just say investment in team kaja hey MTN within 1 hour and no man nipa lose no masa the whole year ntiminya e dia na mo de compensate here masa ko bi pa just me hye nipa ya giade yi masa Bibia ye basa MTN adai dia na yayemo ese mo compensate because we say ye my lawyers ne bam ye kwa me na because it's within this short time no we said second obi awu samre obi awu because it's ye de ho atoade ne so ama che say kwa me ho na mu se ni pa mo bo masa network tikok to bi the way ni pa sia so fa no obi akuma yare ya buy from ambulance nko obi pelu typhoid location kra kwa genius masa kwame pressure MTN yesemu amode mun compensate ye me number no bobo nyame na atua ye ka no 1 minute pe nyame na atua ye ka no MTN fo aye mani age pa adenja first no mo ye ngesi afradwe na sa achi why mani age pa why Makajam say, yet memfo na de bia no favor ya empanyimfo pe. Hwade ba akoko ayi GVL of say ayi light for mo from say light ECG po. Say ya ji light be o ye good o ho. Empo kura na ya card no ko me pass network ni bia free card ne so no. O be ta ba. Enso mu dum kan ya mo from to obi a. Wo na Africa say, unu obi akoko be. Bi kura o ba na say na nka ba mo no. What is them going to no one maida? Now you from Canada and I'm come at 2 Mubia. I'm from what like the Mukilipa. They don't respect us. Don't you afraid that Bufunia may be on me? They are not yet similar. Men are going to go sponsor. I want sending the promo. You are born and 30 minutes. No matter the percentage. But the banner you know one download. What download is a network article. Article. Tell me what's the bonnet. No, not that. I'm jump to so we I'm jump to so only. I don't know many bazaar. You didn't say maybe in the kakra. The network you say Namunya report. Yes, you know okay kakra. No, the year has show before the time. Who can look at my gadgets from Mumu? That was the Pumu so. Couldn't me across me and some way the phone. I am told that could be book. Who be other thing and can phone. Credit 1 million buso. Other ya MTF was it. Yana Toby to do my way into Moonfa. And anybody. Once I need the Amaso. Bamu Prayer the Ami Amraso. And none of the Junas and necessary the full ABB network. Ghana phone and Bremuya. You're dead, you're too wonderful. First, I phone you away and I pack up Granatano. What will you say? Then they do not one day and transfer boy that pro and now you're the poor. No more is a credit no. Obi am to one day for no to come lose you. Go more plus you be a kakra. No one said to go. No one said to go. And no big friends for about to come with kind. No bufu. Odima, what you see just one from me. What do the one just of you do be it. What do just one in network and no after I take up. Couldn't so judge so am obi so ba ma me adam me ho na atam na koda. Na mo to we say jama. Obi go road hospital was used to come out there press out for there and also the same thing. We see one of them. Well, no. The guy will come and one come. Doctor is your first come here. Then no place. I know. I don't know where that. We say the same network in your back. My phone your 5.
let's go. Give me a call. Story that bad. Also, I didn't say Fabra. Cool down. What's what send it over for Pana gave the Kafra. Cool down. All right, then you can give me a call now. First call on the line. Yeah, quickly, let's go. Good morning. I'm going to so, Kapa, me who you be quite for uncle. I'll do the one and catch a man to me. I do not send them attention ground for you. I'm on the leg in Wati. I could go to them because I'm in the I mean, I refuse. I mean, the choir machine, and I'm not going to do a say the person in the choir. I'm coming from Slovenia, but I'm a medium for the last because I didn't know who you are, so that make us have me. You let me, you are then I think for me, they have blow because we have escape the door money, Johnson broke and come back to my hair, over a man's the power or to look on the Amelia. We don't want to find it or to buy a letter for moment when you are on you remotely. If I see you find it, now we can move you and allow in your movies as well. Yeah, everyone was so. Everyone was going to be doing that. Young sister like that. And we should move to one match. Let's go 30 million pounds. It's a million. I'm going to do. Oh, yes, so I'm going to do it. No, and for a moment, I'm going to be I'm going to come on. Maybe the name I'm also going to say, no, one of the other years. Oh, yes, sir. I'm really on the train. I'm going to be the class of yours and the focus in. Let us say, yeah, Maria Point. What was you know what you say? Now, what was it? What point in the breath in China? One was I work as the young man come for some other. Miss Fertis water. From my woman, I was what the papa, the new phone. Is she gonna? Open paying for most of the pie, one I'm paying for. Well, I do a queer moment. But they are kind of okay. So, the discussion between them and the bishop, since no time. But I did the queer jammer of a patron phone, baby. Anyway, I don't know who beside the hand of us and who beside us. Say, I didn't think of animal, it's a bassa, but I couldn't. I want to know can I baby I drop in the baby and you will do a reform. He said, that's I didn't know to my no, I wasn't going to be young with you. So, Timba, they I don't know play. Now, that means you are to the pan. I'm going to the pan for the year with the payments, you know. You're very dead. If you a dead chapel, again, you should get that. I'm going to go here to Raddy. Yeah, that's it. Nobody does it. Yeah, that's it. You're going to be part of the show. Give me a call now. Let's go. I have 11 more minutes to go. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, good morning. Good morning. Good morning, my dear. Now, what to say? My entire for my when you go on costing Shilla on your case. I'm checking nearby in a my dear Nabaco, then I'll damn a 10 gram make a flying. All right. Now, a bravo copa, a minimum cleaning said of like an among people being funny. Now, woman and Yans and a bear when it didn't do you. Now, Mammy can live with Kaka. Now, there's a one real, the offer can one real, but can't see Yama, what you want more real, got any young papa from one punishing. You must have been one. Omia, you may need to use the animal before good, bad, so that you the good Wayat, I'll read the affair. And to say, living quality about my Ghana, or one such a margin and young go home. And I mean, car, or fire means of degree. Bye bye. Hello, good morning. Hi, good morning. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello, good morning.
Hello, but good morning. Good morning, City Pie. Yonko. Hello, but good morning. That's what me Joseph Pie. Yonko. Kasa. Hello, good morning. Hello, Mr. Wonka. Diane, good morning, no. Good morning. Nampome. Nami adome ho e pa na so e. Yame shiramo, jumadi amodi no. Wano ko. Yami shira also. O tie ne ho nti aya no ntie wo ho. Wo tie wo ho a won tie ye kan. Good morning. Hello. Hi, good morning. Hello, Diane. Yes, darling. Good morning. Okay, Diane, where the woman? What shop? What friend me? Me tie wo TV no. Tie me wo phone ni. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, sweetie. What do you? Hello. Hello. Good morning. Good morning. What's your uncle? Hello, good morning. Chewadne, what's up? Wafre. Yay! Wafre. Ko. Make us free Asoka Junction. I don't say, Wasi. Now, empty on phone there. The way and I'm a and the important copper, I am the show be moment you have a share the back. The empty on phone there, if you have more my message and now Mumbai and Kai. But I'm at the name of my family. Yes, so yeah, that's it. All right. Hello, good morning. Hello. Okay, let's see if I have a message here, then I can read it for you quickly. So, this one say, hi, good morning, Diane. Watching you live inside the victim for love introducing to offer. Hello, good morning, Diane. Good morning, my dear. Diane, good morning. Good morning, sweetie. Me too, Kapa, Tikasa. Yame shiramo, jumadi amodi no. Na kakame pesa me kanse. Ghana mpenifono. Edumra yentime mufono ese me ni down. Na ehunu de Yakopon e ka kire ye nyina. Ko se de ni tumpenifono so a ne wo bi na be ko atia ye. Se ni mpenifono ti a nsemo mkeka ni niam mo ye nya sa na ti. Ko Ghana na ko ni Ghana. Mpenifono ko se ye nko bi na uguo man. Amono adbra enye musika mudo manye musika wiu kakana ye chimemfo nyafo no atana ebenya no na omosa ewie nyina mo fosu no wie nyina ejini mbefu yasem yisi abi enya na oni di politicians na chia bi ya no ebetwe san o abraboni ti mumye na o de ye bi elam yimodi amo ya hia mi hira mo nyina Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hello, good morning. Good morning, Diane. City Pie, my name is you. FM Usu, make us a free of Wasi. Mpashe, Wasi Boko. Diane, chair no bigger for the day. I'm a casual nothing and in the Ekashe. Area, a driver, Bina, a Juma was away and well, Juma away as Omu Mojuma and Roma for 20 as for Motina part of Rome. There be an Fiat and Fan or them. And Untina, money in Isana, said the offer can have money in our moving in the department. The name is Omun to meet your Mon Kwana and said your Moses. We go up the to many position, say, which that's what easy cow. A Juma will be cool. Now, to me, you know, could be media. When you make a sort of never miss a walk or talk a sea, when you go for her talk. Diane, you know, many of I am in show. I mean, said that the other number more international. No more could draw it in the day. And the day you know. That's it. Yes, yeah, that's it. For Yami in Shramo. My last call and I'm sorry, immediately. Hello, good morning.
Hi, good morning. Hello. Hi, good morning. Diane. Hi. Hello, Diane. Hello, good morning. Come for the Diane. Come for me too. You want to be buying a line and drop for drop. Wow. Yamithi and Kanako, MTN for that no more yen or Marvel. Wow. They said that no more. You live in a woman you to no more yes or no manner. Or when you kept. Tomorrow would you and yen. Over your careful. And so on the two of course work for. Or would you papa. They don't buy the Ghana card registration. The gentleman and can go through. That's the Woodies and four. Obi be so mo ko to a be the first time I'm see ko be so mo ko to Ghana. They say mra ba o mari mo nya kafu. Papa. Ada wo be the first time ko mo di taro. Diana, mami say asante reja chama o ba yi ko bro so the junior one. Ani o mo nya for dollar ko just about 8 minutes. Ani doctor bi kin ko pon kam na di ma pa. All right then. Yeah, that's it. We have a be very fine. I have this message that states that this show is fantastic. It's your boy Steak. Say thank you for your message. What they have, this is a true estimate that you got. Yeah, but cool. Yeah, let's see this one. This one said, okay, fine. Dan, good morning. We love the show. Tell MTN people that we should stop using their network. They want you. Oh wow. Obviously, they will soon stop using their network. Come to watch it. Okay, we That's over there. Any penny no imagine we say me. You do not know crowd me. I'm not for a major. You didn't have now we are used to our phone. Yeah, you might because I love forgetting my phone. 2 seconds, we are making my phone. Wow. And see, the more you know, it's trouble. A kind of mobile. I'm not TikTok, now and I'm not to band anymore. I was so many baby. What do TikTok number one when you know I'm on top? They will be out of credit to see the other one a care about mobile. Only as soon as I say they will change. Do not for come, choose the change for us. We beg you, change. Yeah, got the amateur goes to my I said, one more buffalo of them. Goes over some brand. I'm not so mine, just on Concoma. Now, Uncoma, or to to the channel constant. After my child Reverend Moses proposing and yes, I'm not sure. A software tea and a paying nobody young. As my ear cut there now, Yampa as the PC and for my work for D4 and my work with Jack Pecro, Papa, Rade on Shroud, not on your say that by about center our two doctor, I'm watching, so brave. We should be in my down and we used to because it would be which can say dislocation of the feet, the arm or the back, go there now on say at the amount. I told Swabuko and I'll start able to pay any people to my offer now, pay or more with some community 16 year also will be honored. Bawa City and area form magazine also of course or the young so it's not managing some what as the PC and Kuma war. Sanso and an arm pay which ya Huawei, I mean Oshawati, Mr. Eboa now on your PC area yes, then time here but I never and I never all right, the director, Ochuno, so I let me have brand here or no, and now say or share me sound. Now the camera is so. Yeah, no, my kaka, it's a month for my kaka. It's a phone, so I'm made for it's Mr. Director. I am a mini slim kaka, white, or three, or empty at home. Executive producer for the show, or some dark with Mr. himself or no, and Okucha and blue classes at the mommy. It's not sounds such MC teach me Sunday mommy. We will be that. Shane director so handsome, so affable. Now on one she was very hard. The Yuri Commission has a white chocolate and best other day. I've been so the we need Diana every day. A woman who are 10 a.m. sharp, shammy. Oh, Kumasi, 104.1. I'm going to pass the family morning.
Inuadofo aha eye ban herbal center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewom no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ne nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se yenka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade